قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Nafaqatul mu'taddah. Pasal nafaka. Yan ininan tamananhik ka. Pagsalaan si antara maglawlaki bini. Duk mag-usbawaris. Mian lumamod si parkala pa inta ininin. Inina pasalan napaka. Ar-raj'iyah bang tinimanan indandahin timan mintad de pawatawan min duwe si dialeman iddalay niya pinapakane duk niya pisuknane dalam patennaan pa iye patennaan elane pe duk ninapakahan pe elane malaingkan nen iya rumanggana siyahin bang maganda duwe telu in lalay ga niya bahangis iya ja sikaduwe al mutawaffa anha zawjuha yana bang matay mian elan bang matay elanen ina niya napakane ga niya napakane puas aman kamatay elanen ina sa siyahin tarika ina mataambano elanen lay bang iya taga anak thumun siyahin mangga niya painte yan anak na rubo 1/4 tadonin amban ginisan sin nafaka albainin niya hamil niya hail bang upama bain inen talakbain luone ke mian katimanan imintellu bubetteng indendelay niya masi ineen niya masi napakane magnapaka pa in lelalay duk masi pe niya patendaan ni teggelan gay nganak pagpuas ang ban panganak nalay yes ani napakahane men nakanakin sa ataha manaman masalahin to si ito NP. Sa gini patahate, si kaduwe, ang mantalakbain, hail. Yan ga betteng. Hatinan, mian, gani si mian dimbeteng, la nafaqata, wala sukna. Bang puas, may painte, amban, timan mintel lulay, ga niya, napakanan, ga niya, yan mian, ano ni, ga niya patendaan ni. Alhasil mo, ini ahli pamilya ni.